Danas smo u Aranđelovcu, kraj starog zdanja u ovom predivnom parku koji propada zbog ljudske nebrige i neodgovornosti. Želim da podsjetim sve građane Aranđelovca, ali i čitave Srbije, da je pre 2 godine doneta odluka da se staro zdanje sa kompleksom od gotovo 3 hektara izuzme iz pokroviteljstva države. To dakle više nije briga Zavoda za zaštitu spomenika, to više nije nacionalno blago i nacionalni ponos. Ovo je nedopustivo. Dveri će učiniti sve što je do nas, da se pre svega saznaju ime i prezime odgovornih za ovakvo stanje i da javnost zna i ko su ljudi koji mogu da spreče ovo dalje propadanje i koje mogu naš nacionalni ponos da vrate u naše ruke. Ja zahvaljujem svim građanima Aranđelovca i Srbije koji u tome budu dali svoj doprinos. U ovim gredama uklesano je ime graditelja. Oni su to ostavili kao uspomenu i kao zalog za svoj rad, kao odgovornost za ono što su radili. Mi ćemo se potruditi da i imena odgovornih budu uklesana u istoriju ovog zdanja. Miloš Obrenović je u vreme kad se privremeno povukao sa svog rada u odlasku rekao: "Ja, braćo, odoh, a vi više i bolje." Ja neću da se usudim da kažem da Dveri mogu više i bolje od Miloša Obrenovića, ali sasvim sigurno mogu da daju primer kako se tome teži. I naša je namera da to i uradimo i da u tome budemo uporni sve dok se ovo divno staro zdanje i ovaj divan park ne vrati u državne ruke i pod pokroviteljstvo države, da ponovo bude naš nacionalni ponos onako kako svi mi to zaslužujemo.